پشتی 13 روژان جخوا پیشاندان و گرevên protestokirina biryara rêveberiya Xweser bi bihakirina nirxê hin corên mazotê, ev çalakî dê ji bo demekê bên ragirtin. Biryara ragirtina van çalakiyan ji aliyê çalakvanên serpereştiyar ve hatiye dayîn. Biryar piştî hevdîtina şandeka çalakvanan li gel nûnerên Mesedê û ofîsa fermandarê giştî yê hêzên Hesedê hatiye dayîn. Abbas Musa endamê şandeya kolgel nûnerên Mesedê û Hesedê civiya bû, ji tora medyayiya Rûdawê re got ew hêvî dikin ku rêveberiya Xweser piştî van hevdîtinan li biryara xwe vegere. ایرو ما راگرتنا سکنی خوی پروتستوکرنا بلندکرنا نرخی مازوتی مکر جبو در فتک بیج آلیه گوبمر و نشتی هیزن سوریا دموکراتیک مجلسا سوریا دموکراتیک گو داخوازی ما ورگرتن گوتن گو امی بگهین نجهه بریاری ام بهیوینه گو انجامن باش ورن استاندن جبوی وی مثلا ها لی وگرک چه بیج بوی وی بریارا یا شاشی یا چوتی شاش ام ودگرنا کولانا هەگەر تا ئەنجامن بەرچاو ئەنجامن گۆ نێزی داخوازی ملت بن گۆ دەرنەکەون ئەم دیسە ڤەتگەرن کۆلانە و ئەم دیسە داخوازی خوا بلند دکن. Roja 16 Eylûnê rêveberiya Xweser bihayê hin corên mazotê bi rêjeya 400 ji sedî zêde kirbû. Ev biryara rêveberiya Xweser bûbû cihê nerazîbûnê û li çend bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Rojhilatê Sûriyê xwe pêşandanên protestokirinê çêbûbûn. Di daxuyaniyekê de biryarderên ragirtina çalakiyan ragihandine ku ew ê bi şêweyekî erênî li gel sozên berpirsên Hesedê û Mesedê riftar bikin. Li gorî daxuyaniyê eger biryara bihakirina mazotên neyê hilweşandin, ew ê careke din dest bi çalakiyên şaristiyane û rewa li cadeyê bikin. Hüseyin Umar, Rûdaw.